سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته الأبرار الميامين. أما بعد، أيها الحضور الطيب، أيها الإخوة الكرام، الأخوات الطيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق بحول الله وقوته مع الفترة المسائية لهذا المؤتمر الكريم مع قراءة ترتيلية مباركة لشيخنا القارئ المقرئ Sidi Lioun Al-Kouchi. Chers frères, chères sœurs, je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre dernière étape de ce programme, Inch'Allah, pour aujourd'hui, dans l'espoir de vous retrouver demain, Inch'Allah. Et on démarre avec une belle récitation, ou bien une belle lecture de notre cheikh Sidi Lioun Al-Kouchi. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة
أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله لنا في شيخنا قارئنا سيدي العيلكوشي على قراءته الندية التي شنفت أسماعنا. والآن أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الطيبات ننطلق مع شيخنا سيدي سعيد الكمالي الدكتور والشيخ سيدي سعيد الكمالي الذي أتانا من المملكة المغربية، ونسأل الله عز وجل أن يتيبه عن تعبه وعن تكبد عناء السفر. فمحاضرته اليوم ستكون تحت عنوان صوم الردى بهجر الهدى. صوم الردى بهجر الهدى. Rien qu'à lire, j'ai du mal déjà à traduire. Mes chers frères, chères sœurs, salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens à remercier à votre nom notre cher Sidi Al-Yulkouchi pour sa lecture. Alhamdulillah. Et j'invite notre cher docteur Sidi Saïd Al-Kamali, comme vous le connaissez, un des éminents savants du royaume du Maroc qui anime les Al-Karasi Al-Ilmiya, les chaises scientifiques, et aussi un enseignant. Donc il est connu, alhamdulillah, il a une spécialité dans le madhab al-maliki. Donc sa conférence va être, incha'Allah, bon, j'ai essayé de traduire, je pense, j'espère, je ne me suis pas trompé, atteindre le plus bas des niveaux, une conséquence de l'égarement de la guidée. Mais cher, je vais le laisser parce qu'il est mieux compétent que moi, incha'Allah, et va peut-être me corriger. Je tremble déjà. Je l'invite. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر للإخوة الفضلاء في تجمع مسلمي فرنسا وللإخوة في المجلس الجهوي للديانة الإسلامية بلورين، أشكر لهم دعوتهم. وعندما أقول الإخوة فأنا أقصد
الإخوة الظاهرين أو الإخوة المضمرين، الإخوة البارزين والإخوة المقدرين، أشكر لهم دعوتهم، أشكر لهم شيئين. الأول دعوتهم أن هيئوا لي أن ألتقي بأقوام صار لكثرة ترداد عليهم بيني وبينهم رحم أسأل الله أن تبقى مبلولة. وأشكر لهم الشيء الثاني وهو أن هيئوا هذا الاجتماع تحت راية القرآن. هيئوا الاجتماع لنتدارس أشياء عن كتاب ربنا، فإنه الحديث الذي لا يمل، لو كررناه تكرارا ورددناه تردادا ما مجته نفوسنا. ولو لم يكن إلا ألا نكون من المشار إليهم عندما يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه. لو لم يكن حديثنا عن القرآن إلا لأجل هذا لكان حريا بأن يكون كل اجتماع تحت راية القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بث شكواه إلى ربه، شكى قومه أن هجروا القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واختلف المفسرون هل هذه الشكوى وقعت أم هل هذه الشكوى ستقع؟ فقال الأكثرون هذه شكوى وقعت، هذه نفثة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتواعدون أن لا يسمعوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا إذا تلي عليكم والغوا وصيحوا كي ما تسمعوا لا أنتم ولا غيركم. فشكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم هذه شكوى ستبث يوم القيامة. وهذا لعمري حقيق بأن نخاف منه. في الحقيقة أنتم تعلمون أنني آلف الخلاف بين العلماء، لكن هذا خلاف وددت أن لا يكون، وأن المفسرين جميعا اتفقوا على أن المشكوين هم من تقدم حتى نسلم نحن. لكن مع ذلك قد سمعتم أن هناك من قال وقولهم ليس بذلك القول الضعيف أن رسول الله يشكو قومه لهجر القرآن. ولهذا قلت لكم سميت هذه المحاضرة هذا العنوان الذي أفزع صاحبنا وليس هو بمفزع: سوم الردى بهجر الهدى. الهدى هو هذا الكتاب، قال ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هدى، من هجره فقد سام نفسه الردى وأقحمها الغمرات ويوشك أن يهلك في الهالكين. شعار دينك هو كتاب الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من هجره فهو بعيد عن الروح، فهو ميت وإن كان يأكل ويشرب ويمشي ويهرول، هو ميت في الأموات. ألستم تقرؤون قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هو يناديهم. هل ينادى الميت؟ فكيف يناديهم ويقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ استجيبوا للروح، وإلا فأنتم أموات ولا يغرنكم قيامكم وقعودكم. وهذا الهجر على نواح وعلى أنماط، والمسلم عليه أن يبذل وسعه في أن نسأل الله أن يوفقنا لذلك. هجر للإيمان به، هجر للعمل به، هجر
لتلاوته، هجر لحفظه، هجر لتدبره، هجر للدعوة إليه، هجر للذب عنه، هجر لبيان إعجازه ومحاسنه. أنواع من الهجر وكلها داخلة في مسمى الهجر. وسأحدثكم الآن، طبعا هو قال حصة مسائية، أنا أحسبها حصة ليلية ولا حصة سحورية ولا إن شاء الله سنتحدث عن بعض ما يعن، ونكمل غدا إن شاء الله ما يقسم الله تعالى. تفضل يا سيدي. ولاش جالس حدا يمين ترجع اخذت اولني ترجم ولي تصبر ليا، لا درت فيك تصبر. لا غير ترجم لا ترجم ولكن راه غادي نهضر لا عاد توصل. Donc, chers frères, notre cher tient à remercier d'abord les organisateurs, aussi l'Assise, pour deux choses. La première, d'abord le fait de lui permettre de renouer le lien avec les frères qui sont si présents aujourd'hui, et que d'ailleurs notre frère, alhamdoulilah, il est parmi les grandes références du Rassemblement des musulmans de France, et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de fructifier sa science. Deuxième point, c'était très important le choix pertinent du sujet à propos du Saint-Coran. Et que il dit que notre cheikh, il dit que notre slogan, ou bien notre identité, notre religiosité est incarnée dans les préceptes du Saint-Coran et dans le Saint-Coran tout court. Et que le fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour étudier le Saint-Coran, d'abord, c'est une chose qu'on ne peut pas s'ennuyer, on ne peut pas se lasser d'avoir lu, entendu, étudié ce Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint à son Seigneur du fait que ses adeptes, ses suiveurs, si on peut dire, sa umma, puissent s'égarer ou bien puissent tout simplement oublier ou délaisser le Saint-Coran. Et donc, il y a quelques exégètes qui ont dit que peut-être que ce shakwa, ça veut dire cette plainte, s'était déjà réalisée, et que ça, si on peut se référer au Saint-Coran, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrivée de l'islam, les mécréants, on peut dire ceux qui n'ont pas cru au message divin, et tel point étaient gênés par le Saint-Coran qu'ils ne l'écoutaient pas, et qu'ils, on peut dire, ils parlaient à haute voix pour ne pas entendre le message, ou bien le message des versets coraniques. Il y a d'autres ulémas qui ont dit que chaque fois cette plainte, ou bien ce fléau, le fait de délaisser le Coran, va venir plus tard, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran, c'est le livre sacré où, alhamdoulilah, il y a la droiture, il y a la parfaite droiture, et le livre certain, parce qu'il incarne la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, celui qui délaisse le Saint-Coran, même s'il est vivant peut-être physiquement, mais il est mort. Il est mort au fond de lui-même, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Donc, d'où Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, répondez favorablement, suivez favorablement la demande d'Allah Azza wa Jal et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre, pour entendre, istajibu, ce message-là qui va nous donner de la vie, qui va donner la vie à nos cœurs. Donc le Saint-Coran est une vie. Donc c'est pas parce que les gens marchent, ils bougent, qu'ils sont vivants. La vraie vie, c'est celle du cœur. La vraie vie, c'est dans la compréhension de ce Saint-Coran. Et donc, le Cheikh a parlé de cet égarement, de cette umma qui a égaré, ou bien qui a laissé de côté le Saint-Coran, ses leçons, ses préceptes, aussi le rappel à ce Saint-Coran à méditer.
ces Zidoni a peut-être omis quelque chose qui serait peut-être pertinent de vous dire, c'est que l'éloignement du Coran, ce n'est pas un seul type d'éloignement. Al-Hajr, que je traduis par l'éloignement, ce n'est pas un seul genre d'éloignement. C'est plusieurs niveaux d'éloignement, et c'est l'objet de ce dont je vais vous parler aujourd'hui et demain, Inch'Allah. إذن النوع الأول من أنواع الهجر وهو أعظمها هو هجر الإيمان به. هذا أعظم أنواع الهجر، وهذا كان حال من لم يؤمن في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو حال الناس في كل زمن، الناس الذين لا يرعون القرآن أسماعهم ولا يرفعون به رأسا. كانوا في الزمن الأول كما قلت لكم فيما قص ربنا علينا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والغريب أنهم يأمرون الناس بأن لا يسمعوه ثم يتسللونهم ليسمعوه. روى ابن إسحاق في سيرته عن أبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق وأبي جهل أنهم خرجوا ليلا متسللين ليتسمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم بعضهم ببعض، يحسب كل واحد منهم أنه وحده متسلل ذاهب، فيأخذون مواقعهم، هذا في موقع وذاك في موقع والثالث في ثالث، ويمكثون الليل كله يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل كله. فإذا أوشك الصبح أن ينبلج رجعوا إلى ديارهم لئلا يراهم سفهاؤهم، فيقولون لهم كيف تنهوننا صباحا عن السماع إليه وتذهبون أنتم فتفعلون ذلك الذي تنهون عنه. فإذا انصرفوا راجعين جمعتهم الطريق فافتضحوا، فيتلاومون كيف أنتم شرفاء الناس وأنتم الملأ وأنتم العليا وتذهبون، إذا رأكم سفهاؤكم ماذا يقولون؟ فيتواعدون أن لا يرجعوا، ثم يعودون في الليلة الثانية متسللين مختفين مختبئين، فيصنع الله بهم كما في الليلة الثانية كما صنع بهم في الليلة الأولى، فتجمعهم الطريق فيتلاومون ويتواعدون أن لا يعودوا، ثم يعودوا في الليلة الثالثة أيضا، ثم تجمعهم الطريق 3 ليال وهم يسمعون القراءة الليل كله. أنتم تتصلوا التراويح حزب تتعيوا أنتم المسلمين. ففي اليوم الثالث لما جمعتهم الطريق تواعدوا أن لا يعودوا ووفوا. في صبح رابعة ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان وقال له يا أبا سفيان ما رأيك فيما سمعت؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا، قال والذي يحلف به أبو سفيان لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال أخنس وأنا يعني لا أقول إلا مثل ما تقول. ثم ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي جهل فقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ فقال أبو جهل وماذا سمعت؟ لقد كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ورفدوا فرفدنا، حتى إذا تجافينا على الركب قالوا منا نبي أنا ندرك هذه والله لا نصدقه أبدا. هجر الإيمان مع أنهم يتأثرون. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحد صناديد قريش، نسيت اسمه أنا الآن سأذكره لكم إن شاء الله،
عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من القرآن، فكأنه لان لذلك الذي سمع، فعلمت به قريش فأرسلوا إليه أبا جهل، فقال له بمكره: يا عم، إن قريشا يريدون أن يجمعوا لك مالا. هذا الوليد بن المغيرة. قال له أبو جهل: يا عم، إن قريشا يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: لأنهم سمعوا أنك ذهبت إلى محمد تتعرض له، تريد أن يحرك فيه الأنفة، فأنف. وقال: والله لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فقال أبو جهل: إذن لا ترضى قريش حتى تقول شيئا فيما سمعت من محمد، حتى يعلموا أنك أنت ما ذهبت لتتعرض إليه وتطلب إحسانه. فقال هذا الوليد بن المغيرة: وماذا أقول فيه؟ والله ما منكم أحد أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، وليس يشبه ما يقول شيئا من الشعر. والله، وقال الكلمة التي تعرفونها: والله إن أعلاه لمثمر، وإنه أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقال: إن قومك لا يرضون حتى تقول. صافي. فقال: دعني أفكر. ثم قال: هذا سحر، أحسن ما أقول فيه سحر يأثيره عن غيره. فأنزل الله تعالى قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان إلى آخر الآية التي تعرفونها. هجر الإيمان مع الانفعال. روى أبو يعلى في مسنده أن قريشا لما دنا الموسم وستقبل الوفود، وفود القبائل من أطراف الجزيرة، أرادوا أن يجتمعوا على قول واحد يقولونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما يعني يقولوا شعر، يقولوا كذا، يقولوا اجتمعوا على قول واحد. فتراودوا أي يذهبوا فيؤتيهم ما يقولون. فقالوا: ما نجد خيرا منك يا أبا الوليد، يقصدون عتبة بن ربيعة. فذهب عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن كنت تزعم أنك خير من هؤلاء فهؤلاء كانوا يعبدون ما نعبد، وإن كنت تزعم أن هؤلاء كانوا خيرا منك فهؤلاء كانوا يعبدون ما نعبد، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل لنا نسمع منك ما تريد، والله ما رأينا قط سخلة أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت كلمتنا وعبتنا في الآفاق حتى صار الناس يقولون إن في قريش كاهنا، إن في قريش ساحرا. يا رجل، إن كان بك مال جمعنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، لا ينبس ببنت شفا، ساكت. فلما سكت عتبة بن ربيعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، أفرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل. ومشى في سورة فصلت إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: هذا حسبك، ألك غير هذا؟ قال: لا. فانصرف. في رواية أخرى عند البيهقي في دلائل النبوة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أخذ عتبة بن ربيعة بفم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم أن يسكت، ثم رجع إلى قومه فقالوا ما قال لك؟ فقال قال كذا وكذا وقرأ علي كذا وكذا، وبدأ يقرأ عليه ما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت على فيه ونشدته الرحم أن يكف، وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن تصيبكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا كله ومع ذلك يهجرون الإيمان، مع أن العرب لو قرأوا قول الله وإنه لذكر لك ولقومك لشرف، الذكر هنا الشرف، هذا بغيتوا الشرف يا العرب ما تقوش من زبالة الناس، ها الكتاب هو هذا، شرفكم هو هذا الكتاب، تريدون الشرف في غيره والله لا تشرفون عند بني جلدتكم ولا عند غيرهم. فهموا عندكم الشرف عندكم فين، وإنه لذكر لك ولقومك. يقول ربنا في آية الأخرى لو عقلها الناس لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لو عقلوا قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري قل بفضل الله، فضل الله هو القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله فبذلك فليفرحوا. أما الفلوس أما الاتساع هذا إنما يفرح به من ذمه الله في كتابه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أي إنسان الآن شوف الأثرياء هذول، شوف فوربس وبدأ 1 2 3 4 وشوف أيهم الذي له مثل ما كان لقارون. تعرف شنو عند قارون؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الصناديق ينوء بحملها الفئة القوية، مفاتيح الصناديق، فكيف بالصناديق؟ هذه لا تحملها البغال ولا الجمال ذوات العدد. مفاتيح خصها هذا لهم في كله يهزوا المفاتيح ديال الكنوز قارون داير غير السوارد نتوما، وعاد نتوما تعبانين بنتو ليا. الله تعالى تيقول أولي القوة، ومع ذلك قال لي إذ قال له قوم ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كيف الفرحين؟ الله تعالى بغانا نكونوا مبؤسين مبكيون؟ لا، إن الله لا يحب الفرحين الذين يحملهم فرحهم على البطر، الذين يحملهم فرحهم على الانكباب على الدنيا والإدبار عن الآخرة. ما تبغيش الله هذا الفرح. يقرأ الله تعالى يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم. نعم محمد صلى الله عليه وسلم كان شريفا في قومه لكنه فقير، نحن لا نتبع فقيرا. لو نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم نتبعه. الاتساع في الدنيا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. هذه هي الأمور، هذه مقاييس. لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. تفضل. Le premier aspect, mes chers frères, comme le Cheikh a expliqué que l'éloignement prend plusieurs aspects, ou plusieurs niveaux. Le premier aspect, c'est Hajrul Iman, le Coran, c'est-à-dire l'égarement ou l'éloignement de croire en ce Coran. Et que Cheikh nous a parlé d'une histoire, c'est véridique dans la biographie du prophète Hassan, qu'il y avait à l'époque de l'arrivée de l'islam, il y avait les grands maîtres un peu de Quraysh, les grands mécréants qui venaient, ils disaient, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils entendaient le Coran, ils disaient aux gens de ne pas l'entendre, mais en même temps, ils se contredisent, c'est-à-dire que le soir ou bien la nuit, ils consacrent toute la nuit à entendre le Saint-Coran, chacun dans son coin, sans que l'autre sache que chacun prend sa place, ça veut dire en dépit de l'autre ou bien en cachette de l'autre. Et il y avait 3 mécréants qui écoutaient ce message, qui écoutaient la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le Coran toute la nuit,
ils attendaient, ils ont fait ça 3 jours, ils attendaient toute la nuit, et que dès qu'il arrive le début, on peut dire de l'aube, ils reviennent précipitamment en cachette chez eux pour qu'ils ne soient pas dévoilés. Et en fait, finalement, ils se retrouvent dans le chemin et que chacun prenne connaissance que l'autre aussi était en train d'entendre cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, il donne, on peut dire, promesse de ne pas revenir le lendemain. Et à nouveau, la deuxième nuit, la même chose, les gens viennent, chacun prend son coin ou bien sa place sans qu'il soit vu par les autres, et ils entendent toute la nuit cette lecture du Saint-Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 jours. Et j'ouvre là une parenthèse, Cheikh il dit que ces gens-là étaient, malgré qu'ils étaient mécréants, et quand même ils prenaient goût de ce Saint-Coran, malgré que au fond d'eux ils prennent goût, mais ils refusent de croire à ce Coran. C'est pour ça qu'on parle de l'éloignement ou bien l'égarement, l'éloignement de croire à ce Coran, alors que nous sommes les adeptes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et rien que faire la tarawih au bout d'1 heure, on est déjà fatigué et on essaie de trouver tous les prétextes pour ne pas terminer les tarawih, alors que ces gens-là qui étaient dans l'ignorance continuaient en fait tout simplement à entendre le Saint-Coran parce qu'ils trouvaient un goût, le goût du Saint-Coran qui est tellement beau, mais ils se refusent au fond d'eux-mêmes de ne pas l'écouter ou bien de ne pas croire à ce message divin. Et que le 3e jour, ils ont pris décision, ou bien 3e nuit, ils ont pris décision de ne plus revenir. Et finalement, il y avait Al-Akhnas, c'est ça, Cheikh Akhnas qui est parti voir Abi Sufyan, et il a dit que j'ai entendu, il lui a parlé en tout cas. Bref, il a parlé de ce Saint-Coran, de cette beauté, de cette force du Saint-Coran. Et que... non. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? Voilà, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? J'ai pas noté le reste. Quelques points. Et que l'Ahsan, l'Akhnas, il est parti après à Abi Jahl. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? Non, je m'arrête là. Bon, je vais vous donner un peu le résumé. Moi, j'ai résumé ce que le cheikh il dit que ces gens-là... Vous savez, il faut... Peut-être que vous pensez que la tâche de ces idonies, elle est facile. Moi, j'invite toute personne qui pense que sa tâche est facile de prendre sa place. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne. Vous savez, ça c'est une chose que je dis souvent. Traduire de l'arabe vers n'importe quelle autre langue, c'est une tâche difficile pour quelqu'un qui excelle dans les 2 langues. Pour quelqu'un qui excelle dans les 2 langues, c'est une tâche difficile parce que l'arabe, c'est une langue immensément riche et il n'y a pas de langue qui est aussi riche. Ben, c'est le malheur des autres langues, bien c'est le malheur de l'arabe. Le moyen à vous de voir. Je vais essayer de résumer tout simplement ce qu'il vient de dire au cheikh, c'est que ces gens-là, c'est-à-dire ces Arabes dans les premières époques, ils sont éloignés du Saint-Coran alors qu'ils aimaient entendre le Saint-Coran. Et que Abu Jahl, il dit, c'est lui qui a dit Al-Walid ibn Mughira. Il a dit Al-Walid ibn Mughira, c'est que Quraysh, il est en train de lui ramasser, lui collecter beaucoup d'argent afin qu'il s'oppose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce monsieur était vraiment fort dans la poésie et dans la langue arabe. Et qu'ils lui ont voulu tout simplement qu'il dise un témoignage à travers lequel va atteindre la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a rien trouvé de dire que c'est un sihr, c'est que le Saint-Coran est une magie, ou bien est une sorte de magie. Donc, résumé de cette affaire-là, c'est que ces gens-là, ils sont éloignés, ils sont égarés, ils se sont refusés de croire au Saint-Coran, alors qu'au fond d'eux, il y a une réaction positive, une réaction interne positive, favorable à ce Saint-Coran. Kullul Qaba'il, toutes les tribus, elles sont rassemblées pour, tout simplement, ils ont choisi Utba ibn Rabi'a, qui est allé parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit que
ils lui ont posé la question, est-ce que tu es mieux que Abdillah, est-ce que tu es mieux que Abdel Muttalib? Et le prophète sallam s'est tu, il n'a pas répondu. Et elle a dit que si tu prétendais que tu es mieux que ces gens-là, que s'ils étaient mieux que toi, donc ils croyaient à des idoles. Donc il faut suivre ce que tes prédécesseurs ou bien ton père et ton oncle ont fait. Sinon, si vous êtes mieux, vous avez créé la zizanie dans les tribus arabes et que vous avez créé la discorde dans les tribus arabes. Et si tu voulais qu'on t'en donne de l'argent, c'est-à-dire ils ont lui donné c'est-à-dire al-Mouriyat, les tentations pour qu'il se résigne et pour changer de chemin et changer de mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a missionné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y tue, et après il leur a lu des versets coraniques de Surat Fussilat jusqu'à il est arrivé fa in a'radu faqad anzartukum, c'est-à-dire ils se sont égarés, je vous ai averti, faqad anzartukum, je vous ai averti, faqul anzartukum sa'iqatan, ça veut dire une tempête, on peut dire, ou bien une tempête, sa'iqa, une foudre. Une foudre, voilà, une foudre comme celle de Ad wa Thamoud. Et que. Ad wa Thamoud, le français. C'est mon examen aujourd'hui. Hein. Parce je passe l'oral. Quand vous dites foudre, vous pensez que c'est une foudre qui peut tomber sur un arbre et puis c'est tout. C'est une foudre qui est tombée sur de très grandes tribus et qui les a décimées. Donc c'est une foudre dont il faut avoir peur quand même. Et Utba ibn Rabi'a qui croit, il savait bien que tous, y compris Utba ibn Rabi'a, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la vérité. Donc il a mis sa main devant la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à fa'amsaka ala ma fihi, c'est-à-dire il a mis sa main devant la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu cette histoire de foudre qui est en fait le châtiment qui était infligé à Ad wa Thamoud. Malgré qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la vérité et que son message est véridique, purement véridique, et non, ils sont refusés de croire au Saint-Coran et ils ont refusé, malgré que c'était leur honneur. Wa kana sharafuhum. Ça veut dire l'honneur des Arabes, le fait de croire à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu dit wa huwa dhikrun laka wa liqawmik, c'est un rappel pour vous et votre. Là, c'est un rappel, c'est un honneur. C'est un honneur. Wa huwa dhikrun. Sharaf. Donc c'est un honneur pour toi, au prophète et pour ta tribu. Et aussi wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ça veut dire quand on parle de Fadlullah, les exégètes ils ont dit Fadlullahi c'est le Saint-Coran, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le Saint-Coran, et sa miséricorde rahmatuhu c'est le fait que a mis de cette tribu ou bien de ce peuple arabe qui étaient des héritiers du Saint-Coran, il leur a envoyé un prophète de chez eux qui bien sûr irritait ce Saint-Coran. Le cheikh nous a parlé aussi de Qarun, que vous le connaissez à l'époque de Pharaon, un des richissimes personnalités, à tel point que rien que ses clés, les clés de sa fortune, il fallait trouver des gens forts pour vraiment, rien que pour ses clés, pour, prendre ses clés. Et malgré ça, il était mécréant, il n'a pas cru au message de Moïse, alayhi salatu wassalam, et malgré ça, son peuple lui a dit La takun min al-farihin. C'est ça? La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. La tafrah. Alors la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. La tafrah, ça veut dire ne sois pas, on fait dans le au niveau arabe, la tafrah, ça veut dire ne sois pas joyeux, ça veut dire ou bien n'exprime pas ta joie. C'est-à-dire littéralement, on peut traduire ça littéralement, mais ce n'est pas ce qui est voulu. Voilà. Littéralement, ne sois pas content parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sont contents, n'aime pas ceux qui sont joyeux. Mais au fait, ça, ce n'est pas le farah qui est voulu dans ces versets. Le farah, la joie qui est voulue ici, c'est une sorte de joie qui porte le joyeux à
avoir le focus uniquement sur les choses d'ici-bas et d'oublier complètement la chose de l'au-delà. C'est cette joie qui... Une joie de fascination. Je veux dire ça. C'est cette joie-là. Voilà. Oui. Voilà. Je peux boire. شوف أنا قلت لكم الترجمة هذا شيء صعب، بل أنا أقول لكم شيئا آخر كان يذكره بعض علمائنا رحمة الله عليه. أنا قلت لكم الترجمة من العربية إلى لغة أخرى شيء شاق جدا على اللوذاعي في اللغتين. لو أنه كان الجاحظ هو الجالس هنا وبجانبه فيكتور هيغو، وفيكتور هيغو يتقن العربية والجاحظ يتقن الفرنسية، لكان يصعب على فيكتور هيغو ببراعته المعروفة أن ينقل ما يذكره الجاحظ. هذا إذا أنشأ الجاحظ كلاما من عنده، فكيف إذا كان الكلام كلام الله؟ وإذا كان بعض علمائنا ممن أوتي باعا عظيما جدا في العربية يقول لو أردت أن تترجم القرآن إلى العربية ما استطعت، ماشي إلى لغة أخرى، إلى العربية ما استطعت. انظر قول الله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ترجمه فقل فانقسم فكان كل جزء منه كالجبل الكبير. ماذا فعلت؟ ذهب الرونق، كلامك باسل بحال داك اتاي اللي معاوز ما فيه ما يتشرب. هذا هو. لا أنا أقول لكم هذا لتعذروا أخاكم. النوع الثاني من أنواع الهجر هو هجر العمل به. قد يؤمن بالقرآن ولكن يكون الهجر عنده لا في جهة الإيمان لكن في جهة العمل، وهو هجر من الهاجر. يقول ربنا سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وذلك هو القرآن والسنة التي بيّنت هذا القرآن. يقول ربنا سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين ربنا أن من دعي للعمل بالقرآن فأعرض عنه فهو من المنافقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك البركة في العربية هي الكثرة. بركة في العربية هي الكثرة، من معانيها الكثرة. مبارك كثير. كثير ماذا؟ كثير الخير. هذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير. كثير الخير الراجع إلى دنياكم وكثير الخير الراجع إلى أخراكم. فاتبعوه. شفتك الفاء التي يترتب ما بعدها على ما قبلها. إذا كان هذا كثير الخير فاتبعوه. اتبعوه كثير الخير فاتبعوه. واتقوا ترك اتباعه. إياكم وترك اتباعه لعلكم ترحمون. ولم يضمن الله سبحانه وتعالى لأحد من الخلق الأمن من الضلال والأمن من الشقاء إلا لمن عمل بالقرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا من اتبع هذا الأمن عندهم، لا يضل أبدا ولا يشقى أبدا. لم يضمن الله لأحد من الخلق ألا يخاف وألا يحزن إلا لمن اتبع القرآن. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا عمل القرآن. تذكرون حديثا كنت حدثتكم في مرة مضت هنا، حديث الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري في ذلك الرجل الغائر العينين المشرف الوجنتين الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
فقال له اتق الله يا محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل؟ أيأمن لله ولا تأمنوني؟ فرمى رجل قتله. قال الراوي أحسبه خالد بن الوليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقتلوش. ثم لما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يخرج من ضئضئ هذا أو من عقب هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فماذا كان حظهم من القرآن؟ القراءة، يعني لا حظ لهم من العمل. فمن كان حظه من القرآن القراءة فقط ولا حظ له من العمل ففيه هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه صلى الله عليه وسلم. في الحديث رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة عليك؟ أنت تقرأه ولا تعملوا به. هاجر العمل، تهجر. أنت ما هاجرت الإيمان، أنت مؤمن أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن وأنزله على جبريل وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت موقن بكل هذا وتعتقد وتلقى الله به، ولكن ثم ماذا؟ لا تعمل به. من العجيب انفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك السلف الصدق، ذلك الرعيل الكريم، كيف كانوا يفعلون القرآن. حديث رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر. قال أنس كنت ساقي القوم يومئذ وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فجاء من قال لهم إن الخمر قد حرمت فأهراقوها. كان هو يسقي، جاء أخبرهم كلمة فقط الخمر حرمت، قال أهرقها. أنا أقارن هذا بوقت لا برويبيسيون في أمريكا تحت في أوائل القرن العشرين، هذا تحريم الخمر لما كانت أمريكا تحرم الخمر. كم من الأموال أنفقت، وكانت في الشرطة دي بريغاد للخمر فقط، أموال يعني ملايين دولارات. كم من الناس قتلت في حروب العصابات لأجل الخمر وما استطاعوا منعها، وكلمة من الله منعت. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا، كبوها حيدوها. انفعال العامل بالقرآن. بل من العجيب أنهم أحيانا كانوا ينفعلون في أمور من العمل قد لعلها لم تطلب منهم أصلا، يعني جاوزوا ما طلب منهم إلى التحرج مما لم يطلب منهم. البيهقي يروي في شعب الإيمان عن الأصمعي قصة غريبة جدا في هذا الباب. قال الأصمعي أقبلت يوما من الجامع بالبصرة، فلقيت أعرابيا جلفا، يعني يقصد بالجلف يعني الجاف الغليظ البعيد عن العلم وعن، راكبا على قعود ناقة، فقال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. قال من أين الأخ؟ قال من أصمع. قال أنت الأصمعي؟ قال نعم. قال فمن أين جئت؟ قال جئت من عند قوم يتلون كلاما للرحمن. فقال الأعرابي أوللرحمن كلام؟ غريبة هذه، وذلك لعله لهذا نعته بأنه جلف، وأنت في الإسلام وفوقت الأصمعي وما زال ما عرفت أن للرحمن كلام. فقال أوللرحمن كلام؟ قال نعم. فقال فاتلو علي منه. قال الأصمعي فبدأ يتلو عليه سورة الذاريات، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع السماء ذات الحبك، إلى أن بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الأعرابي انفعل بهذه الآية انفعالا عظيما،
لما سمعها نزل من على ناقته وأخرج مدية كانت عنده فنحر بها ناقته وفرقها بجلدها وقال أصمعي يا أصمعي أعني على تفريقها، ففرقها وانصرف. قال أصمعي فرجعت إلى نفسي وقلت ويحك يا أصمعي، أنت منذ 30 سنة تقرأ القرآن وتقرأ هذه الآية وما انتبهت إلى مثل ما انتبه إليه هذا الأعرابي. يعني قضية في السماء رزقكم هذا شيء فرغ منه، ما تبقاش بذل الأسباب بالرضا. السماء رزق وما كل شيء. قال فانصرفت. في سنة من السنين حججت مع هارون الرشيد. قال فبينما أنا في الكعبة إذ سمعت هاتفا من ورائي يقول يا أصمعي يا أصمعي، فالتفت فإذا هو صاحب الأعرابي فقال لي أتل علي من ذلك الكلام الذي كنت تتلوه. يعني هو شوفوا أيها الناس لا تستغربوا من هذا. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقوم الليلة كلها بآية واحدة. يعني راه هذا الراجل هذا إذا دخل الجنة دخلته لها غير واحد الجزء من سورة الذاريات. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ممن وعوا القرآن كله في صدورهم تسعر بهم النار. أنا أدركت رجلا من هذا النوع، رجلا ما رأت عيناي مثله قط في كثرة تلاوته لكتاب الله. الشاهد أنه مرة بلغ من الكبر عتيا ومات ابن له، ذلك الابن الذي مات هو جد، فذهبنا نعزيه وكان يقدرني ويحبني، علاقة بيني وبينه، فأجلسني بجانبه والبيت عامر بالأقارب والناس وأولاده وأحفاده إلى آخره، وهو المفجوع ابنه الميت، والناس تخوض فيما يخوض الناس فيه من الكلام. فحالت مني التفاتة إليه وهو بجانبي فرأيته يتمتم بشفتيه، ما أسمع ما يقول ولكنه لا يخوض مع أحد في شيء، إنما يتمتم بشفتيه. فملت إليه بأذني أسمع ما يقول، فسمعته يكرر قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله، حتى إذا كمل الآية رجع إلى أولى يا أيها النبي إن استحلاها واستلذها تلك الآيات الثلاث. فقلت سبحان الله، أنت المفجوع والناس في واد أنت في واد. آنس بكتاب الله وصفي، ولده مات الله يهني ولده صافي تدفن ومشى، هو مع كتاب الله، وهذا له كرامة رأيتها بعيني يمكن نحدثكم عنها إذا جاءت المناسبة إن شاء الله. ايش كنا تنقولوا؟ أعرابي، بارك الله فيك. أمدك مش الناس ما تدوش تمشيوا الناس صعب. الله أعلم الشيخ. على غدا صايمين. فقال له يا أعرابي، فقال له يا أصمعي أتلو علي من ذلك الكلام الذي كنت تتلوه. فأنشأ الأصمعي يتلو والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فلما بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال ذلك الأعرابي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال زيد هل من كلام غير هذا؟ فزاد الأصمعي الآية التي بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الأصمعي فانتفض الأعرابي قال من ذا أغضب الجليل حتى حلف، الله حلف فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم قال ذاك الأعرابي من ذا أغضب الجليل حتى حلف ألجأوه إلى أن يحلف. قال فما زال يصيح بها حتى فاضت نفسه. أنا قلت لكم جاوزوا العمل بما يجب وما يستحب
إلى عمل لم يطلب منهم انفعالا بهذا القرآن. لأجلي لكم العمل بالقرآن هو، وتفهموا قضية يقع فيها الناس، يحسبون أن العمل بالقرآن هو تلاوة القرآن. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أن نزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. مش هذا هو العمل. العمل بالقرآن هو الإيمان بما جاء فيه من الأخبار تصديقا إيقانا. هو الإيمان، العمل بالقرآن هو الإيمان برسول الله، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يطاع ويتبع، فلا يضرب لقوله الأمثال ولا يعارض بالأخيسة ولا يرد لأقوال الرجال. الإيمان، العمل بالقرآن هو الإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسل الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العمل بالقرآن هو القيام بالفرائض، اجتناب المحرمات. العمل بالقرآن هو تعمير المساجد بالذكر، هو تعمير المساجد بالعلم. العمل بالقرآن هو صوم رمضان وقيامه. العمل بالقرآن هو الحجين الأكبر والأصغر. العمل بالقرآن هو رحمة الخلق، هو بذل النفع لهم، هو كف الأذى عنهم. العمل بالقرآن هو قفو أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. Chers frères, le deuxième point, le deuxième aspect dans l'éloignement du Saint-Coran, c'est en fait de s'éloigner d'appliquer le Coran ou bien de mettre en pratique l'enseignement du Saint-Coran. Et qu'on peut trouver des gens qui se disent ou bien qui croient à cette parole d'Allah Azza wa Jal, mais malheureusement à côté de ça, ils ne l'appliquent pas dans leur pratique ou bien dans leur comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah Azza wa Jal nous demande de suivre, nous ordonne de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de suivre le Saint-Coran et l'enseignement du Saint-Coran. Et que Allah Azza wa Jal a parmi les, on peut dire les critères ou les signes de l'hypocrisie, c'est que les gens qui s'éloignent du Saint-Coran et qui s'éloignent de mettre en pratique et appliquer le Saint-Coran, malgré que le Saint-Coran contient beaucoup de biens, fihi khayrun kathir, fihi beaucoup de biens. Et kathir dans la langue arabe, ça veut dire un bienfait abondant. Et que Allah Azza wa Jal n'a pas garanti la rectitude et l'istiqama, n'a pas garanti la rectitude et l'istiqama en dehors de l'enseignement d'appliquer, de croire et d'appliquer le Saint-Coran. Ça veut dire que celui qui n'applique pas le Saint-Coran dans son comportement, effectivement, naturellement, il est en péril, il joue le risque de s'égarer et de ne pas toucher al-huda, de ne pas atteindre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْ تَبْعَ هُدَايَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah Azza wa Jal dit que celui qui a suivi, bien sûr, qui a suivi la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran, et il ne sera point égaré, il ne sera point malheureux. Et dans un hadith rawahu al-Shaykhan, il fut un temps, c'est-à-dire il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit ittaqillah ya Muhammad, ô Mohammed, crains Allah Azza wa Jal, taqillah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ya'dilu illa ma'adil, si je ne suis pas juste, qui va incarner la justice ou bien qui va respecter ou observer la justice. Qama, je pense Khalid ibn Walid qui voulait le tuer, c'est ça, et que le professeur dit qu'il va sortir de l'a empêché. Alors le professeur l'a empêché et il a dit que il sortira une descendance de gens comme ceux-là qui lisent le Coran mais qui ne dépassent pas leur gorge, c'est-à-dire que leur lecture va juste une lecture sans avoir le fond et le sens de cette lecture, c'est-à-dire sans méditation. C'est juste des gens qui lisent le Coran mais qui ne respectent pas, qui ne le mettent pas en pratique dans leur vie de tous les jours.
Et que dans un autre hadith qui était rapporté par Muslim, il dit Al-Qur'an hujjatun laka ou hujjatun alayk. Le Saint-Coran, il peut être une preuve pour toi ou contre toi. Alors, comment il va être preuve contre toi, preuve contre nous, quand on ne le respecte pas, quand on ne l'observe pas dans nos habitudes, dans nos comportements, dans notre pratique de tous les jours. Et que le plus étrange, c'est que comment on voit la réaction des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Saint-Coran. Si on compare leur réaction par rapport à nous aujourd'hui, il y a une grande différence, et c'est vraiment incomparable. Ces gens-là, et Cheikh nous a parlé un petit peu, surtout que quand il y avait le verset qui évoque l'interdiction du vin, de l'alcool, et qu'il y avait un sahabi qui était en train de verser du vin, et quand il a entendu cette ayah, ce verset de l'interdiction, aussitôt, et leur réaction, c'est de verser tous disons le vin, ou bien les jarres de vin qu'ils avaient, c'est-à-dire une pratique immédiate, sans chercher à un ultimatum, sans gagner du temps. C'est aussitôt, il y avait al-ayat al-tahrim, l'interdiction, et la mettre aussitôt en application sans réfléchir. Oui, c'est vrai, et en plus il faut comparer ça avec ce qui s'est passé pendant l'époque de la prohibition, pendant le début du XXe siècle, dans les États-Unis, quand le gouvernement des États-Unis a voulu interdire l'alcool. Des brigades spécialisées pour la traque de la vente d'alcool, de la consommation d'alcool. Et vous voyez dans les films que peut-être vous avez vu des caves, des bars souterrains, etc. Des millions de dollars qui ont été octroyés. Et puis quoi? C'était quoi le résultat? Il y a eu toujours l'alcool. À la fin, ça fait le gouvernement. C'est comme ce qui s'est passé en Hollande maintenant pour la drogue, ils sont battus. La vague, elle est trop forte, même pour un gouvernement des États-Unis. Alors que pour les musulmans, il a fallu une parole, rien, ni brigade, ni moyens, ni argent, ni contraintes, ni... C'est interdit. Maintenant, il est interdit. Ils l'ont versé par terre. Et pourtant, ils l'avaient acheté. C'était de l'argent qui était perdu. C'est le Coran. Il faut s'exécuter. Il faut toujours se rapprocher. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des contes qu'on raconte. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Là, il faut toujours... Pourquoi cette chose est racontée? Pour que vous fassiez une analogie. Comment ils ont fait, comment est-ce que nous faisons? Pour voir, pour comprendre. Pourquoi nous ne sommes pas comme ils étaient? Pourquoi Kada? Pourquoi voilà la réponse. Comment est-ce qu'ils faisaient eux avec le Coran? Comment est-ce que nous faisons nous avec le Coran? Voilà, Et vous savez, c'est la même chose. L'imam Malik, il disait, il y avait toujours une phrase qu'il répétait. Cette Ummah a un début, a une fin. La fin de cette Ummah ne peut être bien, ne peut être comme il faut, comme il convient, que si elle fait ce qu'a fait le début de la Ummah. Ce n'est pas une chose qui veut, c'est pas une équation du 20e degré là. C'est une chose facile, élémentaire, que tout le monde peut comprendre. Ils ont fait ça, ils ont été ça. Pour être ça, il faut faire ça. Puis c'est tout. Un autre exemple qui met en évidence cette réaction des Sahaba, ridwanullahi alayhim, ou bien en général les Arabes par rapport au Saint-Coran, c'est l'histoire de Al-Asma'i avec un paysan, on peut dire, d'Arabie, Arabi, qui était sec et qui se sont rencontrés. Salam alaykum wa alaykum salam. Gilles, viens. Gilles, viens. On va dire. Il est sec. كي غترجموا جيل كاع ما دابا اصلا قلتها لك بالعربيه ما فهمتيش انت شنو هي جيل فهذا يترجمها بالفرنسيه brut
quelqu'un de brut, quelqu'un de sec. C'est grosso modo. Je sais rien. Oui. Gilf, mes chers frères, il faut apprendre la langue arabe. Donc rapidement, c'est que, bref, ce monsieur-là, il ne savait pas l'arabe, il ne savait pas, parce que Al-Asmari, il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une parole. Et il s'est étonné parce que l'arabe, il ne savait pas que Allah azza wa jal a une parole qui est le Saint-Coran. Et donc il a demandé à Al-Asmari de lui lire quelques versets. Donc Al-Asmari a lu les versets, le début du verset de Al-Dhariyat pour ce monsieur-là, ce paysan arabi. Et à la fin, il a fini par wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dans le ciel, votre salaire, est-ce que on peut dire rizq, subsistance, et dans le ciel, il y a votre subsistance, on peut dire. Est-ce que vous a été promis? Ce que vous a été promis. Et donc, tellement la réaction de ce Arabi était immédiate parce qu'il comprenait beaucoup mieux que nous la langue arabe, il savait bien parce qu'il est fort. La langue arabe est une langue qui est forte, et surtout celle du Saint-Coran, et il est descendu de sa chamelle et il l'a égorgé aussitôt, a demandé à l'Asma'i de distribuer avec lui la viande de ses chamelles parce qu'il croyait, il a cru, alhamdulillah, à ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala va lui fructifier ce don et qui va bien sûr lui assurer une subsistance. Et donc les jours sont venus, ils sont écoulés, et un jour Al-Asma'i, pendant qu'il était en train de faire tawaf, il a entendu quelqu'un qui l'appelait. Il appelait Asma'i, il s'est tourné et il a trouvé qui? Il a trouvé l'Arabi. Et ce Arabi, c'était le monsieur il y avait cette histoire. Le fameux Arabi juif. Dans l'histoire, oui. Donc il lui a dit, pour te dire, il lui a dit, est-ce que vous avez d'autres versets à la suite du Saint-Coran? Il fait des sourates Dhariyat. Donc il a lu quelques versets. Il lui a dit, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Ça veut dire, Arabi a confirmé que vraiment c'était une parole véridique et qu'il a retrouvé la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, il a trouvé la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement il dit, après le verset finit par jure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'Arabi tellement il a compris le sens, il a dit, qui a mis le Seigneur en colère pour qu'il soit obligé de jurer, pour qu'il soit, et il a continué à répéter cette remarque jusqu'à ce qu'il a quitté la vie d'ici-bas. Cheikh, il dit que l'amal bil Coran, tout simplement, si on veut résumer, c'est de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, de croire à ses messagers, de croire à ses malaïkas, ses anges, de croire à ses livres, de mettre en pratique, de pratiquer, ça veut dire d'honorer ses engagements par rapport aux actes d'adoration, de faire al-hajjain, les deux hajj, le grand hajj et le petit hajj, et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en pratique cette religion en suivant tout simplement le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement, tout ce qu'on doit, je fais de dire l'amal bil Coran, mettre en pratique ou bien respecter le Saint-Coran, l'appliquer, c'est tout simplement de suivre l'islam dans toute sa globalité, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. آخر نقطة أحدثكم بها في مقام هذا هي من أنواع الهجر، هي هجر الدعوة إلى القرآن. يقول ربنا سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذا كتاب ينبغي أن لا ينقطع خروج الناس من الظلمات إلى النور بسببه. هذا شيء ينبغي أن لا ينقطع. ثم هذا الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا به أيضا نحن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأي خير أعظم من القرآن يدعى إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بلغوا عني ولو آية. هذا كلام لم يخاطب به العلماء فقط. العلماء يبلغون كتاب الله كله، ويبلغون معه السنن، ويبلغون معه غير ذلك من العلوم. من هذا الذي يقال له بلغوا عني ولو آية؟
وهذا الكلام أنتم معنيون به أكثر من غيركم. أنتم الذين بين ظهراني قوم لا يؤمنون بهذا القرآن، معنيون به أكثر منا نحن ممن شؤوننا غير هذه. أولى أولوياتكم، وأنا أعم ولا أخص ولا أستثني منكم أحدا، كل على قدر ساعته ولكن لا يقولن أحد هذا شيء لا يعنيني أنا ماشي عالم، أنا ماشي كذا، أنا ماشي كذا. ما قيل لك قم فسر لنا الإسلام وفسر لنا القرآن، لا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أما تحفظ آية تبلغها؟ آية واحدة ما عندكش تبلغها. أولى أولوياتكم هو هذا. الواقع عندكم في أوروبا في أغلبها الأعم إهمال عظيم للقرآن، أعني في باب الدعوة إليه، في باب مخاطبة غير المسلمين به. المحسن منكم يخاطب غير المسلمين خطابا عقليا جدليا إقناعيا يروم فيه الرد على الشبهات التي يعرضها. هذا منطق يعني له وجه من النظر، وقد ينتفع به أقوام، ولكن كم من الأقوام الذين ينتفعون بمثل هذا؟ طائفة محدودة من المثقفين، من الأساتذة، من دكاترة رامن. ليس هذا الذي يدخل الناس في الدين أفواجا، مش هذا الأساليب الجدلية العقلية، لا. الذي يدخل في الدين أفواجا هو الدعوة إلى القرآن، هو الدعوة إلى كتاب الله. خاطبوا الناس بكتاب ربهم، بلغوهم كتاب ربهم. هذا كتاب تأثر به المخلوقات كلها، تأثر به الإنس. حديث الصحيحين الذي يرويه جبير بن مطعم أن رجل كان يقرأ الكهف وبجنبه فرس مربوط بشطنين، فنزلت غمامة وجعلت الفرس تجول، فخشيه على رضيع له صغير أن تطأه الفرس بحوافرها، فأمسك عن قراءة القرآن، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. خيل، قلت لكم هذا يتأثر بالحيوان، خيل يتأثر بالإنسان. هذا حديث جبير بن مطعم قال سمعت في مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير هنا ويخرج. القرآن تأثرت به الجن، تقرؤون قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ويسمعوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين بلغوا عني ولو آية يا قومنا إن سمعنا كتابا ونزل يهدي إلى الرشد. في آياتك عجبا الجن الجنون تتأثروا أنتم جالسين كالخشب هنا كالحجر. الحيوانات تتأثر، الحجر تتأثر، الحجر. الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبنادم لا، أشهد بنادم، أشهد بنادم. الجبل يتأثر وبنادم لا. ادعو الله. لا تقول لي إياك أن يضحك عليك الشيطان ويقول لك لا وانا نخاطب هذا تيهضر الفرنساوي، هذا تيهضر الالمانيه، هذا تيهضر الهولنديه. واولئك العرب كانوا قوم يفهمون الخطاب. خليك انت من هذا الكلام، ما يفهم كاع. اقرا عليه، اسمع كلام الله. انت ما تدري ما يحدث الله تعالى لمن يسمع كلامه. وتلعود عباد الله، العود تفهم العربيه، العود وتاثر. قراوا عليهم القران ثم بعد ذلك ترجموا لهم. ما تجيهش انت، راه عطى الله الترجمات المعاني، ثم قول له كذا كذا. لا خفتي ما تقدرش توقف في الشارع ولا كذا، عندك انسان صاحبك خدام معاك، صاحب انت وياه، الضحك وكذا ونعرض عليه. وفي العيد نمشي ندي ليه الحريره، في رمضان ندير ليه حريره، طفرتيه بالحريره، زعما درتي الدعوه بالحريره ودير الدعوه بالقران. هذا راه المضحك المبكي
في مثل هذا قال الناس شر البلية ما يضحك. وبالنسبة لك راه مني قال لك ميرسي تي جونتي صافي راه أنت ان بون سيتويان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إلا هذا تيبقى فيك عارف راه إلا ما تهكر راه مشكل عنده. إلا ما تهكك راه عنده مشكل. والمشكلة الكبيرة عندك أنت أنك أبدا ما قلت له إننا في كتابنا آيات ليست إلينا إليكم أنتم يا أهل الكتاب. كم في كتاب الله من آيات نطلعها يا أهل الكتاب؟ كم من الآيات؟ أنت هو أهل الكتاب وأنت مش أنتم نقول لهم Jacques, tu sais, bon, c'est vrai, on est des copains, etc. Il y a des versets dans le Coran qui ne sont pas pour moi, mais qui sont pour toi. Les voilà. ما تفسر ليه، ما تناقشوا، ما أعطيه يقرأ كتاب الله، صافي كلام الله. إذا بغى لي الله الخير، المهم أنت تحرك دير شي حاجة. واش عيبط 60 مليون مسلم في أوروبا، دولة بوحدكم أنتم، راه فرنسا وحدة أخرى ديال المسلمين هذه. والعجيب أن يجيك المسلم يقول لك أنا يجيك الإمام في الجامعة أو يجيك رئيس الجمعية كذا يقول لك إحنا في كل جمعة يسلم عندنا رجل يسلم عندنا رجلان كذا. ما حشمتيش لا أنت ولا هو. باش تسلموا هذوك بجهودكم، أسلموا بجهودكم. أنتم ما تصنعون شيئا. أنتم ماذا ما أسلم أحد بجهودك. ما فعلت شيئا ليسلم أحد بسببك. إنما كانت الناس تسلم لأن هذا عنده صاحبه، لأن هذا وقعت له قصة، لأن هذا مرض وقرأوا عليه القرآن وسلم وشفاه. كل له سبب. ما أسلم أحد بجهود المسلمين. لحظة الله يبارك فيك. هذا هو المسلمون. الدعوة إلى القرآن هذا هجر الدعوة إليه. مع أنه ما رأيت عجبا كهذا العجب. قوم لهم هدى لا يدعون إليه، وقوم لا هدى لهم يدعون إليه، ولا يتعبون فيه ولا يملون ولا يكلون. وأنا آتي جائكم أنا هنا يحدثني إنسان جاء معي قال هذا اللي تم شهود يهوه يدقون على البيوت بيتا وانتم المسلمين. مرة أنا في القطار في المغرب ركب معي في المقصورة عجوزان أمريكيان، رجل وامرأة وزوجته. هم أولا لا يعلمان هل أنا أتكلم الإنجليزية أم لا. هما لا يتكلمان العربية، ولكن لهما شيء يريدون أن يبلغاني. كيفاش وما السبيل التي يسلكني؟ أنا جالس ولا أحدثهما، هذا جالس وانتظر كذا، يمكن عييت ولا إلى آخره كاع. ما السبيل التي سيسلكانها؟ الجلابة. هذا اللباس عندكم التقليدي كذا وكذا كذا، ليكون بيننا سبب. وليس المقصود لك الحديث عن الجلابة، إنما الجلابة هي تمهيد لما بعدها. أين سيختم الكلام؟ سيعطيانني نسخة من الإنجيل. امرأة وراجل شيبانين. الناس ما جالساش. أنا طبعا تكلمت معهم شي كلام، بغيت ندخلهم، يعني أردت أن أزرع شيئا من الشك في الإنجيل، وقد رأيت شيئا تجلى لي فيهما شيء من كتاب الله تعالى، هو بتفسير ذلك الأمريكي شيء من الفاتحة أرانيه الأمريكي فرأيته بعيني. لكن نحن المسلمين ماذا نصنع؟ حدثنا رجل من العلماء في صحراء موريتانيا. صحراء موريتانيا هذه يزهد فيها الموريتانيون أنفسهم. ناس المنطقة زاهدين في الصحراء ديالهم، يلا يذهبون إليها في الويكاند. هذا جمعية إما فرنسية أو أوروبية تذهب إلى القرى في الصحراء. هذه الجمعية ماذا تفعل؟ تفعل 3 أشياء. تعلم النساء الحياكة، وتعلم الأطفال القراءة والكتابة، والرجال يرصون الطرق
طريق في الصحراء القدرون. فجاءت تلك الجمعية قالوا نحن نعمل هذه الأعمال الثلاثة، رجال يفعلون كذا ونساء يفعلون كذا والأطفال كذلك ندرسهم. هذه جمعية خيرية من يرفض؟ لكن الجمعية هذا ظاهرها هي هذه الطريق مزيانة، ولكن أنا لما تنعلم الحياكة للنساء هل أعلم النساء الحياكة وأنا ساكت ولو أنا أتكلم؟ ذلك الكلام يكون فيه ما يكون. عندما أعلم الأطفال الحروف بأي شيء أعلمهم؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. في قرية من القرى التي أمرها إلى الفقيه فيها، لا يبرمون أمرا ولا ينقضون أمرا إلا بمشورته. جاءوا قالوا كذا وكذا، قالوا مرحبا بكم تأكلون وتشربون ولكن لا تفعلوا شيئا حتى تستأذن الشيخ كذا. فذهبوا فجاء الشيخ يكلمهم، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نفعل كذا وكذا. قال طيب مرحبا بكم، أما الطريق التي تريدون أن ترصون بها صحراءنا فنحن نرحب بكم ونشكركم على ذلك، وأما الأطفال والنساء فلا غرض لنا في حياكتكم ولا في تعليمكم. هذا الطريق ضربوا الصحراء كلها قدرون. قال لي محدثي فعملوا يومين ثم انصرفوا. الغرض ماشي هو الطريق، الغرض هو ما يلقى في أسماع النساء وفي أسماع الصبيان. لماذا أذكر هذا؟ هؤلاء ناس ليسوا هم يحسبون أنفسهم على هدى وليسوا يجزمون به كما تجزمون، وأنتم بين ظهرانيهم وهم ليسوا بين ظهرانيكم، وأنتم مقيمون عندهم وهم إنما يفدون عليكم، وأنتم تجلسون بينهم المدد الطوال وهم يأتونكم المرة والمرة، وآثارهم فيكم أكثر من آثاركم فيهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Le Cheikh finit le troisième aspect, c'est l'éloignement de l'appel au Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qur'anun anzalnahu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire que c'est un Coran qu'on vous a fait descendre pour faire sortir les gens de l'obscurité des ténèbres vers la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et que ce message n'est pas seulement adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par la suite il est adressé à nous, à titre individuel. Il n'y a pas d'exception. Nous sommes tous concernés par ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau ayya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit transmettez de moi, ça ne serait-ce qu'un verset. Un verset. Le cheikh il dit qu'on n'a pas besoin d'être vraiment très compétent. On peut chacun selon ses compétences de transmettre l'islam et de transmettre tout simplement de parler du Saint-Coran aux non-musulmans. Et qu'il dit que parfois, il trouve quand même aberrant que les gens disent, surtout ceux qui travaillent dans les mosquées, disent oui, dans chaque vendredi, on a tant de personnes qui se convertissent à l'islam, pensant que grâce à leurs efforts, que ces gens-là se convertissent à l'islam ou bien se sont convertis à l'islam, alors qu'on ne fait rien pour l'islam, on ne fait rien pour le Saint-Coran, pour le transmettre. Cheikh, il dit que on n'a pas besoin, il y a des gens certes avec qui on peut transmettre l'islam en discutant sur les preuves de raisonnement philosophique, pour leur expliquer, pour faire appel au raisonnement et à l'esprit, bien sûr à la réflexion, mais là on touche on peut dire qu'une catégorie de gens, des gens qui sont vraiment très compétents, qui ont les moyens de dire. Par contre, si on peut, ça ne serait-ce que lire le Saint-Coran sur ces gens-là, Inch'Allah on arrivera, parce que le résultat, Cheikh il nous a démontré par travers plusieurs hadiths et des versets, bien sûr, et des histoires, que le Saint-Coran a touché les bêtes, a touché les djinns, a touché les humains, a touché les pierres, a touché les montagnes. Donc le Saint-Coran c'est un atout, alhamdoulilah, qui pénètre facilement dans les cœurs des personnes et des créatures. Il suffit tout simplement d'y croire, il suffit tout simplement de travailler sérieusement pour transmettre la pratique et pour transmettre l'appel au Saint-Coran. Et ce n'est pas grâce à notre savoir, mais grâce à cette force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incarnée dans les versets coraniques. Et donc, Cheikh nous a parlé aussi, oui, il dit il faut faire appel aux gens
Il faut appel au Coran chez les gens. Dans votre discussion, parlez toujours du Saint-Coran. C'est pas parce qu'on paye un harira, une soupe, ou bien un couscous, ou bien un bon thé, que ça y est, on a transmis l'islam. Il faut le transmettre à travers l'appel au Saint-Coran, par la méditation. Si vous n'avez pas les moyens, c'est d'ailleurs, il attire l'attention, il ne faut pas non plus traduire le Saint-Coran comme on veut, mais il nous recommande de voir des traductions qui sont bien sûr recommandées pour ne pas non plus dévier le sens, ou bien un des sens du Saint-Coran. Et donc les gens, il nous a donné l'exemple de témoins de Jéhovah. Ils sont tellement engagés, alors que nous, les musulmans, ne sommes pas engagés. Malgré que, ça veut dire qu'ils sont dans l'égarement, et ils travaillent, et ils frappent porte à porte pour transmettre leur religion. Alors que nous, les musulmans, qui sont détenteurs de la vraie parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne fait rien pour transmettre cette parole. Et nous, finalement... Et pour être plus juste, je ne dirais pas nous ne faisons rien, mais certainement nous ne faisons pas assez. Assez, oui. Nous ne faisons pas ce qu'il faut que nous fassions. Et nous ne faisons même pas ce que nous pouvons faire. Voilà. Cheikh nous donne un exemple. لمثل هذا يذوب القلب من كلمتي. أكذب عليك. الحمد لله أنه إحنا ما كناش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا معاه يمرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطونسيون بالمراره ونفقسوه كاع الامراض نركبوها فيه. ما كاينش الرجال. تعرف كيفاش كانوا معاه الصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لهم اشيروا علي ايها الناس. تيقول لي يقوم ابو بكر يا رسول الله ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه. ماشي انت ما بغيتك تهضر انت عارفك. فيقوم عمر فيعرض عنه. هذوك انتم المهاجرون انتم خرجتوا معاه تركتم كل شيء لا يقصدكم. أشيروا علي أيها الناس أنتم يا الأنصار أنتم الذين العهد الذي بيني وبينكم أن تمنعوني ما دمت بين ظهرانيكم والآن أنا لست بين ظهرانيكم فماذا أنتم فاعلون لو تركتموني وأسلمتموني لا تلامون لأن هذا ايش قال له قال كأنك تريدنا يا رسول الله يعني هذه أيها الناس وخا كل شيء داخل فيها ولكن يمكن احنا تقصد يا رسول الله سالم من شئت وحارب من شئت ووالي من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعط منها ما شئت وأما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا. الرجال الصحابة غنبنيو جامع مليون أورو هاك 10 أورو باظت لك. واش تنقول لكم شوفوا الفرق راه باز. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. احنا هما ذوك البئس ما احنا. كمل سيدي نوض الناس وكمل. Cheikh nous a raconté son histoire dans un train au Maroc avec, on a rencontré un couple d'Américains et que ces Américains parlaient anglais, parlaient pas ni français ni arabe. Ils ont essayé par tous les moyens d'entamer la discussion avec Cheikh. Comme il était habillé avec djellaba, donc ils ont essayé de commencer par dire que son djellaba est belle, etc. Et finalement, la finalité de leur discussion, ils lui ont tout simplement offert comme cadeau une version de l'évangile. Donc ces gens-là, quand ils sont engagés et ils ne dorment pas, c'est-à-dire ils travaillent, ils sont toujours en action pour transmettre leur religion. Alors que à nous de prendre exemple et donner le meilleur des exemples puisque nous sommes héritiers de vrais messages. Aussi en Mauritanie, il y a une ONG, une association qui fait des bienfaiteurs et qui en fait fait apprendre aux femmes comment travailler la laine et il dresse aussi les routes et aussi enseigne aux enfants. Bien entendu, leur but c'est pas juste humanitaire, mais ce sont des moyens pour transmettre leur religion ou bien leur idéologie. Et qu'en fin de compte, ils sont arrivés en Mauritanie, vraiment dans le sud, dans des coins vraiment déserts, quoi. Déserts, de chez désert, en Mauritanie, ils sont venus dans une qaria, c'est-à-dire, on peut dire, un petit village, et que, quand ils sont arrivés, les gens lui disent, ne faites rien avant de passer par l'imam. Donc l'imam, alhamdoulilah, a été éclairé, leur a dit, écoutez, pour l'éducation de nos enfants, alhamdoulilah, ne faisons ça par nous-mêmes. Pour les femmes aussi,
Alors on vous laisse, puisque vous êtes spécialiste dans les routes, vous faites les routes. Et bien au bout de 2 jours, ils ont quitté parce que leur finalité, ils ne sont pas gagnants. Ils ne sont pas venus ni pour les routes, ni quoi que ce soit. Ils sont venus plus tout simplement pour convertir ou bien reconvertir les gens à leur religion. Donc, finalité de tout ça, il faut que le musulman puisse s'engager davantage et faire, ça ne serait-ce que on peut dire, je ne veux pas dire le minimum, mais on va dire le moyen acceptable vis-à-vis de cette religion et vis-à-vis de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tous donné cette mission de transmettre le Saint Coran. Je ne vais pas traduire ce que tu as dit finalement. Allah ta'ala an yuwaffiqana al-khayr. Allah ta'ala yuwaffiqana al-khayr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. وعندكم ما تنوضوش تصليوا الصبح فوقتوا.